koria Raila Odinga gutigana na maandamano na nkinyagia kuga magacwira ntaira mamwe mauntu mamwe maria Raila Odinga ethiritwe agitetera riu akarima miru ni marutite maoni mao igururia untu uyu mamwe magikenagira untu na kuga one bu Kenya ikwenda na gukethirwa igitethereria Kenya gukura nkuruki na kuri mangira mama kuga Raila Odinga atikethirwe akiriganirwa ni Mukenya nuntu rira ringi akwithirwa na nkethi na Uhuru Kenyatta mwananchi niwe watigirwe mbebu ni mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishimana usanĩtie maoni mama kethirwe agitutariria. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ntumiri ya igoro ya Rais William Ruto na ya mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ya guchwa ngwataniro ya mukiritwe na kariba kaunti ya Tharaka Nithi na njira mwanya mwanya. Baingi ba akari ibaraba kuga ati ngwataniro eno ni ya kiguni bakiugaga igatethia kuthiria ugwaya burabura turaga na Kenya bwanthiguru kantiga nuntu bwa maandamano. Ruto na uthira untu bwaga muno nuntu Kenya twakenire muno untu ene gutiendwa gutima antu maandamano antu ndakainu ciarie cieguyane na mantu makena thina mbere bwaga muno. Speech yenu mbega ndatamu Kenya ningumitikira nuntu tutikwenda kuona antu makengaria barabarani makithukagia into na mange magikushaga na biashara igebingagwa. Mutongoria wa bururi ugu aroni nwega magwatane mari na mutheo magwatanire ni magwatanire athirie thina nuntu nwe thina wa Kenya. Maandamano makathira ni better for every Kenyan. Antu matekurugura biashara kuri Nairobi ona guku ni antu no magukira riu makaraniria magwatanire yani Kenya thie na mbere. Mwena ugu kuri na baraba kuga gutire na ubatu bwa ngwataniro eno buru gutero aria ngwetekania na riu no ntore mwananchi wa kawaida na achagua mundu ka mutongoria riu Nteto inu cienge akuga inu ni cia gwitethia kiwe atigetikiririe kiria anengehetwo ni Ngai atongoria nakio gituika gya kuiwa ne arie na muntu wetagwa Raila na njira ya ugi. Baingi babara bakugwata mbaruru aria ruru bari uria rwigwe ruriro kwindamiria Mukenya ngarama ya muturire. Raila akaria president of the people akiakwata na thirikari atutiaome na ntuna tuthetaira na tuthetera na kuthetera uchumi bwetu bwiname aita na araki kurumwa kintu kana ona share sethera nuenkara ithetaira ni maliririe mwananchi maisha buria makuthie nthi na buria Kenya yonde ikuigwa ina thayu makiaria maria mantu matuyu matikaria mantu makemo na thirikari ni menda malaria issues wa inu ila ina opposition muno ngarama ya maisha iguruke gutuke indo itena goro wina goro bariuga batikwenda gukarata kagita kararaira bawatanire na Rais Uhuru Kenyatta kagita karaba kuga Raila akirire atiga kuweta mabeti ya mathirikari Mukenya atigwa akinyirika bonene magukethania na Uhuru twacokire twethira twi mitharani baba thukaga leo Raila atikiraga na thaino kumale magwatania na Uhuru makirire ki thirikari gutu untu wanekarika anakuruthwa kana ati ana muntu akue atikende mekarabo Uhuru aratworo mire mutu tugura 230 bakugwatana Raila na Raila ari na nja mutuko gwicaga maraturite maruthite kumagekera ntomburuka cia maguta cia mitu na cia indo iciengi tio tunana inci tutamenya bukuragenda kambere Raila aribo nugutu nkengere ya Kenya riagamba itumenya bu mantu makuthie. Enkeripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.